Mizo official channel thir tu zongsong te sibai kan bu ka cheu tun tum chu US President thar Biden an na tho atum dan le arwa manatlang pui kan lo tar lang don ani ahma sain President atan Biden alak lu ni khan an program tlang pui an man dan te lo tar lang masa zor ela Joe Biden chu voiceomli le parukna United President ni turin lak lu anita a kumin President lak lu na program chu coronavirus le chan sang sanga wangte khuakhirp na nasatak nen kalpui ania wangin hun dang song ain aro pui lovin mi po an tlem hle mai tun khenga Biden alaka chaklo lapuang du mi alo Donald Trump chu Biden alak lu in khoma po atel velo ani democracy kan ding change ti in President Biden chuan Chief Justice John Robertson rin omna thu atiam tir hnuwa asoi US chengte in lungrol na chu poimo ber ani thu soin ama vote lo tu te po telvekin America tin te tan president ani tur thu asoi bok Biden alak lu na hian president hlui pathum Barack Obama Bill Clinton le George W Bush te baka Trumpa Vice President Mike Pence te antel ani Kamala Harris chu Vice President atan lak lu ni bokin Black and Asian American Vice President ni thei masaber ani bok lak lu an ni hnuwa Biden ale First Lady Jill Biden te chu Harris le apasal Doug and Hoff tenen Pennsylvania Avenue watangin White House an pansui ani Biden alak lu na hian Lady Gaga chuan national anthem sa im Jennifer Lopez le Garth Brooks te an sai boka Brooke hian Amazing Grace asa ani America National Youth Poet masaber Amanda Gorman chuan appoint zia The Hill We Climb chu acham bok Celebrating America concert chu Lincoln Memorial a nei ni bokin Tom Hanks kan a hosa Bruce Springsteen John Legend John Bon Jovi Justin Timberlake le Demi Lovato te in lanin firework ro pui taklan tir ani bok ole Joe Biden na tho tum dan le akal phung thar tur tlang pui hantar lang zor ela Muslim ban WHO som le Boulder World ti to Joe Biden an office alwa chia chu hun pai man ani to lo ti in reporters te ma a executive order assign ngal charchara Trumpa hmalakna aron ṭhiat chho charchar mai Muslim ban chungchang Biden White House Press Secretary Jen Psaki chuan President Biden an Muslim ban policy chu atitopta The Council on American Islamic Relations ten lom takim Trump administration in anti-Muslim anti-immigrants policy aleko hun atopta ane ati WHO somha President Trump an COVID-19 shileng darvel wangin WHO chunga alung nilo ema wangin US in WHO an chhuah sana ma se President Biden an aron som le Biden Harris administration team ten WHO executive board meeting tunkara nei tura antel ngal don ti an puang WHO le China te chu COVID origin chui chhuah chungchanga anin muthiam lo hle a WHO ngei po he shipui fen nan a hmalakna a an chemwang ti khovelin a hailo Boulder World ti top President Trump an kumsang ni som paruka a campaign au hla US Mexico border wall engemaw chen adin tir to chu Joe Biden an executive order mangin atop tir ngal chata Joe Biden te chuan illegal immigrants ho dang lovin lak lu sel an tuma antan border wall hian omsia anei lo ane executive action a zia zinga hian Paris Climate Accord ta lu le dan turte climate change do dan tur chungchang le ramria indai dan na bang siam fan su dan tur chungchang te atela Muslim ram then khat atanga US a lu khapna suit na dan te po atel defer action for childhood arrivals President Barack Obama hun lai khan defer action for child arrivals dreamers now pang ni laya Americans apem lutte US citizen ni theidan kha siam ani Masa Trump administration te chuan he an program hi ti top an tum lai takim Joe Biden aron president si a presidential memorandum asaina Secretary of Homeland Secretary le US Attorney General ten arang thei angberin DACA hi kenko ngal turin ashil ane White House Press Secretary Jen Psaki chuan
US President Joe Biden chuan US le India in lai china tha le ro ting tak anei chu zaom ati thu asoi ni in reporters te ma a news conference aneya asoi President Biden chuan India to a zin po atuma atrulani chuan tum engemasa zin turin ain pei thu le ram pahni hruai tu ten long bipartisan successful relation an siam to chu aza in hlu ati thu le hei hi hun local sel tura po chunzom sel ani don thu asoya White House Press Secretary Jen Psaki chuan Biden administration waya India le US relationship kalsel tura zona ommek chu hei hi achana ani ati The historic inauguration of India origin Kamala Harris US Vice President tharpoin rampani te in lai china chu cement in belbom anga charnia asoi thu Press Secretary Jen Psaki chuan reporters te hi shilin India le US relationship hi apoimo takset ani tin asoi bok Biden Press Secretary Jen in asoi zel dana chuan executive action dangpo puan alani zel don ti soin ni na thak transgender te military service a anlu khapna dan te po suit ani tur thu ba ka naw ti tla kai hnoi te ramdanga US in poisa apek thin dan na policy te po suit alani don tin asoi bok nikhata aram chunga dan lova omte tan arami ni theidan tur kong a hongdon President Thantin Joe Biden a chuan a office alu ni hmasabera aram chunga dan lova million som pakhat chuang hnena an rammi ni theina green card a pechuak don ti Washington Post in atarlang presidential campaign an nei lai tangkhan ama vote tu te hnena alo tiam to a tuna hian million som pakhat chuang an ram chunga dan lova an oma atamber chu Mexican ramri atanga lut te an ni President Trump an yatang khan heng dan lova te tan hian kong apinga an room takneu mewa green card nei tura exam mitam takpa zolo an ombok ani President Joe Biden ave thung chuan chutianga harsana tok mek mitam takte tan thoven na siam sak atuma an ram chunga cheng le khosa an ni chuan tu po ni sela an ram mi ni theina an try theina dan nuai atangim January ni khat sang ni somni pakhat khenga an ram chung ron lut te chu green card mu thei turen kong a hongdon ani mase kumdanga an local pui thin dan green card mu turin a rei hun chung ero kumnga atanga kumriat ti in athak bokang kumnga chung hian mitam takin an mu thei tura anin ngaya khes dang emo fellow a chawin kumnga aya rei ani thei don chaw ani aram chunga chengmek naupang tam takle le khazir rual te dan lova an nuala chungte tan chuan kol a engle don ni in alang green card an mu ma a an tan poimo tur thil tam tangai to sak an ni dona aram danin aphut angim ti tu le bilte ti fela exam nei hnuwa an pass ani phot chuan an rammi ni theina green card an pek tur thu an tar langbok ani mai chia le mi hang zinga Vice President ni thei masaber Kamala Harris si tu nge ani ti toite in han zui lokta ela Vice President Natana Laglu Kamala Devi Harris chu mai chia le mi hang zinga US President ni thei masaber ani a Asian American zinga Vice President ni thei masaber ani bok kumsomnga le purukmi Harris inu le pa hi US pem lut ve ni in anu Indian apa Jamaican ani a apasal daw huf chu lower ni in US second gentleman ni masaber ani Vice President Natana Laglu ani hnuwa athusoya Kamala Harris chuan anram tol chunga boina ommek chu titop to turin America mi puite angena in khandona atana theito pa baitu angbokin ama thlop tu te tan po athok don ti asoi suang tu na ringot nei lovin atakin anti a thil omte an hmu ni ringot lovin enge thei tur an hmu thei ani ati mi huaisen tumru le hlo nei lo an ni ti in asoi bok Myanmar ram le rampako dangte chu US a zin le pemlu khapna travel immigration ban chu nimin khan US President Joe Biden chuan a hlip State Department nena thu pe in an visa application te chu nimin atang process saknal turin a shil bok Myanmar rampik hi sarkar masa khan nikumatang khan omhlen tura pemlu a khap saka tourist visa le student visa chu adil thei thona in visa mu har hle ni in an soi ole khatisong kha chanchin thar kan ron ti chhuah theite ani a
chanchin dang a ve le kan run tar lang le don ani miso official channel khir tu zong zong te chunga lom thu kan soya he channel hi milo subscribe saka min lo share sak turin in khong ina kan nge ne